abodam no ebi extraordinary ebi so extraordinary when you want bodam principle girl when no starting car says stone boy one no share no stone boy cry chisel oba Ghana David obesra no timi hwe no hwe no was say sa kwade hwan was say wiase no bo obi obrafo eba be obrafo ni no bo ano na what can them say abodam no e increment it work anyina na increase after increase yeah obi Otumfour was Otumfour fear e wo UK me kada me ono si man oh in say situation we now koya anka bosi amede mo Otumfour e de call London akoto ni fie ni wo London no anka fie me show boss anka me jide ma what if the charge 2 million times what we are poor papa say kwa me kote da me hu na me kote mrem on that time didie no ma me tie me so me de so nim sam me so binim no fana fofo de koye wo Otumfour so atias what is say mo kura ko do ma hene so anka baba bedikmade do ma na kan pese the almighty the only king in Africa wo Aisha mu de say wo na abona bosi sigara kofi onku Sikawda wonku wonyo bibia we dem fa ncha me yes your baby a be hu no confuse na chese ne ho ma ni odi no ni ye because I had no din ye pank and kwasese wonye Aisha modi kasa wo say olake orgasm no orgasm ne ho ma da ne ho ba ya che eti na ma say ye be na Adwenpahene kwase ampan o sha samado na me ko sa ko bo na somde makotwi alutu mu asamado ho no wo ko na ne mfun sa ye nie si ye be na o te kan Sikawda kofi ko no de Aisha mudi aye ka se onche obewu Sikawda kofi be ko no wo de mark ma was wo ha enche ne ye de abase Aisha mudi owu he so we yesa ene obi petrend ndi na nkwaranke to owu what a shock ni atwere wo 19 30 35 onya 40 okay akoda ketu a wodi wa no ka sansem makasi se wakodam. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, I Xposed GH 1212 test mic. Now you say asama me dey bad yes in kube. Obodam for be Ghana ni ahwe yi na bodam no ebeko ba bia. The name is Ben Bruce. Subscribe, share, and 2 man now sakabi. Abodam efitrim. Eti na bi mo refish tino. Obi ba bodam efitrim na ba na ase. Obi ba ko ase say wa bodam Ghana fu hu say eye bipolar. Say abodam semo your friend Aisha Modi. Se donkomio se modio se green o yehu bida na foforo no ofro no ode akofro wo te kokoso wo jimie bu se jimie wo jimi de o se wo no bo owura o se titu facho we de mchiao Aisha Modi so wo no bo bosia wo se wo fie ba ko na wo UK no wo sima wo opemso enda wo ko ka se wo fie na oh minim say situation we now koya anka bosi amede mo Otumfour e de call London akoto ni fie no wo London no anka fie me sha boss anka me jide ma onim Otumfour call Otumfour fie na wo London mi me bo na bosi ato ontwi aka ochi a 1 pound ontwi aka bi me fia o kan anka se me eja anka me be so life e digina ne so nko pe kakra ma me anka sanka me de ma minye asemo oh afa we nyina mu enu tira ujane ba America na NDC we ni ombe mafia o na de na odi yomo oh blackmailing di enye ampa omoba ombe mafia o sa ni fia wane wo de na udi boni a wontumi nsesa ade na ade eduabo ana aso obi obeye wo papa bia wonim se fia mi Aisha obi ani wo waye me papa ma beye ni boni ayeda de wi a wotumi so camera obi a woto eduani ama wo di ama obi wotumi di wo ata wo akokoduo pa o ushese oh say abodam no ebi extraordinary ebi so ye extraordinary when you want bodam principle girl when on starting car says stone boy one no share no stone boy cry chisel oba Ghana David obesra no timi hwe no hwe no wo say sa kwade hwan was say wiase no bo obi obrafo eba be obrafo nyo no bo ano
na what can I say abodam no ewo increments it all can na increase after increase ya ko do Otumfour ai was Otumfour fie ewo UK be kra na minim ono si man e mo so Otumfour kra de ka hey Aisha what Jimmy a enyo Otumfour e pa cho wo Jimmy no e fa for Otumfour unse wo Jimmy ko nyina ye hwa wo asam sa men kan because Jimmy no say Jimmy Bampacho opum so de ote kokoso na de o kana no aka me o kana na we de mama kasa kakra Aisha modi em say we yan mental assessments because only me be first of all no me was bika we de mo fa ncha me yes your baby a be hu no confuse na tese na ho ma ni odi no ni ye because I had no odi ye pan kan kwasese mo onye Aisha modi kasa wo say olake orgasm do no orgasm ne wo ma da no ba ya che enti wo kasa adwenu ni ensisi because ankabeni na be ka chem say Otumfour obi asebe World Bank Ghana ni sika ye ka ni okoka ba no Otumfour sika be no Otumfour epa onya na wo Aisha fun we a wani mu kantan we wo no ba sika ho. What do you mean? Ghana credit me Otumfour bosea. Ghana etimi onu go ni any dia o. Asante gold ni nyina obutua royalties man. You know the money you're talking about? But no wonder abodam na make say a degrees we do highest degree. Na Aisha one hweye na one hweye na one for break out to. Na baby a wugina no one nyina yi asembeto. Na you are computer man I software premier was here near Aisha and the baby eyewo ye go timbra. Oye nipa na se oye kraman. Oye nipa. Ya wo no. Me fa twan. Ona no ko hu ntintini no. Me hu eno. We woni funu difference bi ani. Onipa wo wu na wo age. Ye de na kwhye mokyere. Na mokyere no lot of nti. Nsu abam ya pagya sankofo bi ya kyenkyere no bi. Wona ye fon ahyamudi. Hwe Jimmy fu obi ti say ye mfa na nka asem. Me kana kura kyerɛw ɔte kɔkɔ so sikeka kofi ɛna ye no apagya no onso ma na ho so Otumfour ye wura me bomu asem na ye kura na egina ha ye na henketewa no wo ahyamudi kwase ampanyini baabi abra batete apansa wo ba abusum nsia ni omu sada ne nso wonyam oye de hu na me hwe na ne ma me hu no sade me hwe na me hu ni no so hwe sunsumu na me hu se wei emu ne nsa ni yefunu mu no me gu ni yam edambo na maamenya bodam na papa bodam nti wo ti abochire twi uba edware aborofo yi won tuti afi e madu me bi kwa na nya aduane ni ya wo ti broni ni biti afi ni wadi akwasi broni ti afi na de bi ya lepse akwasi susu emu pasiam panyini be be to se wabrabo wo so na obo Otumfour bosia wo di fa no twase 2 million times what wo ya bua papa Baba se kwa me kwete da me hu na me kwete mbrem o se atem didie no ma me tie me so me de so nim samen so binim na wo fana foforo de koye wura Otumfour so ate ase what is asem okura kodo ma hene so anka baba be defend do ma hene na kan be se the almighty the only king in Africa wo ahyamu de say wo na abo na bosia sigara kofi onkun sikadwa wonkun wonyo bibia eyewo yakohewi so na wa ba ya wo kwanwu ntintini hwemekala mekura mentia boche hwemekala na hwewanim kwase aba pons no twetwe wo hwewanim ya wani hu konkonenne na nso obeya ya wonfu wa ete si aba be disa wo pieta ka ba ko be di Otumfour atem so na abo na bosia o twa be disa na mekura sika me wono wo benya mukota meni obusuafo fie o ma me papa adwene boni ntino wu sa no ka say na busuafo ewa he ebi wani ma okay ebi so ma mo bi ba ku so koligo no ye na tena area pen o bodam ye na kwankafo akwasi wo ho evidence many evidence yanka meka no so obo so ho evidence am da meka che no akwatu no prophet kwakuni ho pen ya na oboduam ahyamudi obi ye pen na busuafo se ko nti wato na bodam obi YouTube channel ni bi no keka nsem nipa ba ko so na stone ball sponsor no na ho an shata wodi na wo ye otwai pa wate ewuraba so wo petrend e be mo trend me de fam ko sia mbosa computer man me de manu be ma wa trend na me de manu ya kan wa hye ho apala fa ya busa no
apara for answer biam Ghana nyina ye mekosi aponsa na me che no wo sa he mutrum ne me motom kwase aba Aisha mudi efi na kompaja biam me pesa wodi beef ne bam so medi watama ba bia gina gbobu sa to anso wa me nkuni tunsumu we ka so for pa na ka so we ka so woni fa ni twase wo ya boa wate abusuafo amacha wade etina na mafo wuo se ye be na Adwenpahene kwase ampan o sha samado na na meko sa ko bo na sumdi makotua lutumu asamado ho no wo ho na mfurunsa ye ni se ye be na o te kan sikija kofi kon no de Aisha mudi aye hwa se onche obewu sikija kofi be kono wo de mark ma was mo ha enche ne ye de abase Aisha mudi wawu he so wo ye sa ene obi petrend ndin na nkwara ketu wawu no what a shock ni atwere wo hwe 19 30 35 onya 40. Okay. Akoda ketu a wodi wa no ka sanse makasi se wabodam. Okay. Wabodam. Woni sika Otumfour wo. Sase wo yo he kase a wo ma abonti nti obi apetna de na waka nkwasasem. Edi nkam de nyame dome wa ahyamudi. Ensuo ni abosum atwahia wiase nyinara esum sikita kofi na hyase so eni wonni. Na sikita kofi na nkasa so enso ni mekun wo. Wo wontimi mu nsada wontimi nyonso. Tada Adwenpahene da wa sikata kofi di twade ball no tiwu se ga no so na panta ma moja eye na ni tiye se ni kodu ha na yiri jimi ni kwase ampanyi dodonchie ba na wontimi ntu ni krofo wogina we se me da ha yankore aboa wodi kwate na fensem na mba behwe wo aboa eti se wo so de ya se mudi na de wa foforo ba Otumfour so de ya madome wo nche wo wiase Yakopon no me mra so konya kase ye ya benya Otumfour se tuto ababi onyame ka sete so no eni wonni if we say why ye nkoda bonesem ni nyam na nsem na mante amaba na maba wo munye very careful yes social media maba enti no wo petra de na mbeki kan kwase ase wo asema kan eti wanum wo ya boni fa ni twase what you o ma me na no kra me kokoto no ma mo bi clinic bill kra de man so ontua sister Ghana na wonye skantua wo gina ho no wo frɛ wo wo ka che nsa wo de wa fa nkofo fufu e wo airport wo de mo ko ba bi ansa nto ntwa na ba ya ba sika timi de ba ma menye 120 Ghana ka sia so na wo bo Otumfour busia e da ba ka sa bi ombo hunu me chiwa ma yo mo kra ho nya akoro nka me yo no fo kwa sia ba akwasi who say it's high time wa emabunu a wo want ntankase no so a wo bo Otumfour dini e de ye feudie e de keka nsam e de trend no nananom e take decision on that no hodi obi responsible ban ye sua de because ye wa ha na eye afia pokua e de beto mu a nananom pam no every manhia going forward no ye hwe animu say emabunu no de be ye sua de but kwa na e koso afia pokua megire fidie so akasa woda wona okay samanfo nkonya ne gira no so afia pokua se mebo wo mra bontene oda wona okay sa okone esi emfanche wa mese now sikeda kofi me kana kura de akire wo ne nananom ne yemu bia yenim sunsunyuma no mo de wo pa try so obedi Otumfour atem ye mfa wo nche woda ahyamudi me face ne sunsumu metu awura sunsum akowura ho wo wura dwaye a wo dwade no me de me sa ko so ne tweba twene sei na me tu ho sebi kakra What to sabi? We are not to oh, chawasam to sebi. Chawasam video 240 what can I come? With the men such a so my chin say, come my arm say, was already taba. My chin say, number the net yes. I see I'm about to pack. No work. Jimmy for be my be a move number casacasa. Take the Otumfour, when you're very careful. You pen questions, my for number pretend the ahim for the Munfa kwa ahimfu ahodo ni bi ho o ma won so mo trend social media no ye wuro Otumfour ma social media ti say wo per trend wo ya na wo per trend enti no na omo de aba wo side me mfa me so aha me dia metiase me tenkwata se ma se mo sie no so na kwa na abom bo sia fa na mo so ba ka bi wo per trend ma o trend me de ma no be mad na mo sie wuro o sie tutu Otumfour wa bodam sa na ma we na ebeto odwa ne ye friend slay queen ade no oni enso no wo ka esa wowo na woka esa wowo na akwa na so mpanin forces abofra pade kwakwa hu a ye de damrama e na kire no unu se enei no e wo se nananom a e wo menhyetimi ye law bi e de to ho no mo e ma sa ne ma ye ekoso democratic rule ntimi nye law laws ni nyina na ye de ama court judiciary no but you are mamre ho ni tumi a ekuraye okay atiasi yeah entina afia pokua ye nkwase yade
Ya wa ye no mfon po ase cheche na no topa na efe na nipadua ba bia anye fo ba wa ye se dem po ekokodu wa ye so mfa ne musuo nko na musuo ndi na chi mi dwane kwa se mo kan ne ko wie ne se ni di kura wonte bi ai kwa bita ma me da ase wa fire no because Jimmy ye ka ne pempen wa Jimmy because asem no kan wanwe ho na nabusuafo omo obibi ka immediately they should come and retract no mo fa down in consi psychiatric because when they are bodam in highest degree me pa cho wa tbia no fa no the content is the way enye no kra bia nim because Otumfour ma letter kra okwembazia ya nkan ya ma officer. That's how powerful our king is. Menya santi ba nim sa me de me ka Otumfour asema na me ka se me ya santi ni bi sa no ai eti Aisha me pa cho I had a break when you wan hwe yi a ni ato baba ba ko no kogu nsa no sa bi ne beton I Xposed chef and back subscribe share me de tuma na sa ka bi ma no asi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.